Tomislav Tomašević u novoj epizodi Lažem čim otvorim usta. Javljali su se građani da je na Okretištu Mihaljevac došlo do iskakanja tramvaja iz Augsburga, kako je to moguće? S obzirom da je Okretište obnovljeno, tramvaj sigurni se visiram. Ok, provjerit ćemo čemu se radi, nemam sada te informacije, očito je riječ o nekoj najnovijoj informaciji. Ukoliko je došlo do određenih problema, tražit ćemo da se ispita što se dogodilo, kako se dogodilo i da se to više ne ponovi. Se na novom budućem Okretištu Mihaljevac. Tu sam došao posnimat malo. Pogledajte ovdje ovu mrežu i tu je betonska ploča. Pogledajte mrežu kako leži na podu. Znači, svaka mreža služi za to da se ubaci u sredini betona da bi imala svoje svojstvo držanja konstrukcije betona. Jel? Međutim, gledajući ovo, pogledajte ovdje koliko ima betona, a pogledajte, evo, malo ćemo razgrniti, pogledajte mrežu, a gledajte ploču. Mreža je praktički leži na zemlji. A što se tiče Augsburga, što se tiče tramvaja iz Augsburga, znači 6 ih je do sada već na ulicama, neki od njih su već skoro cijelu godinu zapravo u voznom redu i nije bilo nikakvih problema. Tako da ove neke, ako aludirate na to da je neki problem sa tim tramvajima, onda bi očito imali takvih problema po cijelom gradu već. Do sada nismo. Tomislave, zašto lažeš?